Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakitam ka din ni Badong ko, Maray. Apay na sa pulam ni Badong mo dito Tersina, Maray. Damagag no nakita malimabas ditoy. Amangan no napandita paradaan ti tricycle. Ada ka di papanan na, tamapanpay dita paradaan. Ay unay kamutin, Maray. San kan samot ang makauawat? Baak ka ngamin kag. Na, Damdamaga no nakitam ngam nagadumot ti damag mo. agdamdamag kalaang, ngam sikapay ti masuron. Kasano kat wen no saan kumalaang ti sungbat mo. Ngam nagadumot adamdamagam. Saan ko nakit-kita ni Badong mo, ingkabirukan iti sabali adisaw, saan aditoy. Dala ko man nagdamdamag kan ka. Pumanawak man lagan, ha? Na, igaraw naman, hindi jak kayat nga ugali na. Maray, apay anak kami suot ni Marituya nga pimanaw. Dinamag na no nakita ka no ni Badong na. Dinamag ko no apay abirbirukan na. Kat, apay ka no abirbirukan na, Maray. Dinamag naman no nakita ka na pan dita paradaan ti tricycle. Ay agdindin na magkayo nga rod ano kasta. Day tangata at tikinasuron na. Ay siguro kuna nakit day nasaan ka no amakaw awat ti baak. Anya kumangay ti koneksyon na. Apay ngay abirukan na ita ni Badong na. Day nga ron ti dinamag ko, isuan na suron. Masurunak mo't Isu nga imbagak ang mapanagbirok iti sabali adisaw, saan adito Tersina. Nakitam ka din ni Pari Badong, Inteng. Kanayo nakmat lumabas iji balay da ket makitak. Apay ka day? Birbirukan ngamen ni Marituyang. Napan nagdamag ka ni Marikwanang, angam saan daan nagkinaawatan. Apay kumaasaan da na kinaawatan. Dinamag ni Marikwanang, no apay asap-sapulan na ni Badong na. Isuan na suron ni Marituyang kat pimanaw. Apay ngamin apimanaw ni Pari Badong. Dayta ita ti saludsod. Iso tinakasurunan ni Marituyang idinagdamag ni Marikwanang. Ada ngamin ugali ni Marituyang ama nagpupudot. Managpupudot ngam nalaing met nga agpasugnod. Nagalas nga ron. Kasla ni Pari Badong jay nakitak anak kasarsaritam bitay. Wain kapitana, naturog ijay balay may dirabe. Apay ang naturog ijay. Kat no sapsapulan ni Marituyang. Nagapadan samat kapitana. Saan akayat ni Tata Badong ti agawid? Taapay nga men asaan nga agawid. Kasanon ni Marituyang. Iti pa nagsasauna, kagura kanumat ni Nanatuyang kapitana. Kagura. Apay ka now? Kinamat kanu ni Nanatuyang iti binalseg. Anya, kinamat na iti binalseg kunam. Kastamot timbaga ni Tata Badong kapitana. Ay, inggaraw nga rod manan ni Marituyang. Naggapuan ba na? Napanak man nagpagnapag na, kat nakitak Nicolas. Apay ka din nakitam. Kanyat nagsaritaan niya. Nakitak ang naggapo ni Pari Badong ijay balayda. Ay, naturog kanugayam ijay. Anya? Naturog ije balayda. Idinto ta birbirukan ni Marituyang. Apay nga, asan ang nagawid? Saan abirukan ni Tuyang? Naku na ngamin ni Pari Badong, adi na kayat ti agawid ija balayda. Apay adin na kayat? Kunang ngamin Nicolas, nga imbaga kanu ni Pari Badong akinamat ni Marituyang iti binalseg. Binalsig laeng? Kabutag na. Nangala kumamot iti sa bali a binalsig ata nag-arnis da. Nakitak Nicolas, ket nasa una asaan kanu akayat ni Badong ti agawid ija balayo. Oray saan nga agaw awid ti sinalbag. Awan ti nasakit abakrangkaw.
Apay nga rod asap sa pulam, idi naminsan nga aldaw. Ay na, kayat ko apang uran. Na, anya ko matibasol na tapang uram ako nam. Gapo iti kinalaing na nga uminom, maray. Kanayon anabartek asumangpag. Ay, nagsasarunong ngamin nga adda pasken, adinarayan na. Iso akanayo na nabartag. Ay, masurunak nga rod no sumangpag. Di na pa'y may mulag at dagiti mata na. Uray kumano saan nga agpadanom iti dana. Ha? Na, ay una yan. Daytan ati made, no agpadanom iti idana. Dayta nga rod, maray. Iso ano kasta na bartag. Ay, saan ko paturugan ijay kwarto may? Maturog ijay papag. Anya timbaga ni nanatuyang kada kaya wantay. Ay, kasurun na ni Pari Badong, no agpadanom ije balay da no nabartag. Ha? Una yung tagpadanumain. Angam sa narumbang nga kamatin na iti binalsig ti asawa na. Managpupungtot met ngaminan ni Marituyang. Ang mga nupong tutlaing mo ti awang kukwarta na dahi jayan tay. Siguro no awan makukwarta sa sumangpet anabartek ni Badong na, ay talaga amasuron. Iso siguro akinamat na iti binalsig. Kasta met ti imbaga ni Marituyang. Ay, kasanon no pa nag-aaradaw. Sino nga iti pag-araduan na? Ay dayta ti saan ko nga ammo. Saan panunot ni Marituyang akasapulan na metlaeng ni Pari Badong. Pudno ka di nga iti balayot ti pagturturugan ni Tata Badong. Winchep, tangtangdanan ni Mila Abalaw nga agarado iti bangkag na. Ni Manang Mila? Iso ti mang tangtangdan kini Tata Badong ko nam. Winchep, nubalunan nga rod ni Manang Mila kat nagragsak da ngagsarsarita iti bangkag. Ay saus, naspak nga ro din ani nanatuyang no kasta. Ha? Apay anaspak ako nam, Chip. Kunam amapan na balbalunan ni Tata Badong iti bangkag. Naragsak da. Idinto ta ni nanatuyang, kamaten na iti binalsig ni Tata Badong. Una niya. Kasanon ho ibaga ni Manang Mila, nga ijay balaynan nga agnaid ni Tata Badong. Nalalan ani nanatuyang, awanin ti paraarado na iti bangkag da. Anya nga iti mulaan dan. Kamaten namat nga miniti binalsig. Kastamot istorya ni Tata Badong. Kanyat ngir-ngir siyam si ka. Ha? Kuray kung manubagbagay mo. Nyang kalmat. Binagayan na yamot ti agnirsay. Ibagam nga rot ngir-ngir siyam, tapno amaw. Ni kanong nga ron tatabadaw ng angkal. Apay ni Badong. Anyat kakat-katawakan ko na. Tangtangdanan ni Manang Mila Abalaw, nga agarado iji bangkag na. Balbalunan na kanupay iji bangkag. Mila Abalo? Iso tidakdaka matem? Unang gal. Ay? Deta timbaga ni Kulas. Kanayon kano ama panagarado iji bangkag da ni tatabadaw. Aya, siya pa kung kunada nga daal alisto na dayjay Mila. Nanatuyang, kaguram ka di pa'y ni tatabadaw. Kagurak ti kinamamartek na. Nung nga tada sa bali itibiyag ni tatabadaw, di ka kadi agimaon. Asino kumamat nga iti maulaw kin ni Tatam Abadong? Katnutang-tangdanan ka ni Manang Mila nga agarado iti bangkag na. Ni Mila Balaw. Apay na pamulagat ka na. Balbalunan na kanupay ni tatabadong iti bangkag. Kat naragsak da pa'y ngagsarsarita. Ay dinakman rabakan iti kasta kwaraw. Ay, saan ka rabrabakan na? Dahil tati ko na ni Kulas. Kasano nga mo dayjay akulas? Kat no iti balay da Kulas, anak idagos ni tatabadaw. Kat karo ba damait ni Manang Mila. Pudno kaday anak idagos ni Badong ijay balayaw. Wala na. Angam, awan ita, tanapan manen ijay balay ni Manang Mila. Apaya kanayon amapan ijay balay ni Mila. Nay, agimon kayon samot na. Saan ka diya pinapanaw yun ni Tata Badong? Ay,
Kwa? Angam saan kami nagsin? Pinapanaw ko laeng, tadda kasurun ko kenkwana. Kasanon nga no saanin nga gawid ije balayaw, kat agyanan ije balay damanang mila. Anya? Dita ka di balayaw amat maturaw. Wain, hanggang masapa amapan agarado ije bangkag ni manang mila. Ha? Aw, napanagnagamaw na pudno timbagak na natuyang. Ay, kwaraog. Ibagaman kin ni tatam abadong tagawid. Awan agarado ijay bangkag may. Da kayo ati mangibagak ang kuana. Kasla mabainak mag. Napay ngamin ang naungat kayo kan kuana. Ita, awanan ti agarado ije bangkag yaw. Kasano kumangamin ang makaarado kat nabartek mag. Kanayaw ngagbartag. Uray, tamakaaradaw no maimunawan. Ti asawa kat dungdungwan sa nakamkamatan ni ti binalsay. Oho, di ka man kwaraw. Jaket kamata na, no saan nga umno, ti aramid na. Mabalin nyo matakasarita itinasaya tawagas. Anya tinagsaritaan nyo kani Marituyang iti kalsada, waraw. Mapan ko kano ibaga kinitataba daw nga gawid ay. Di ka iliw na mo ilag ni pare ba daw? Awan kano agarado iti bangkag da. Imbagam ka di atang tangdanan ni Mila nga agarado iti bangkag na. Unang kail, madlaw ko kat agimawn, ngam di nala aminay. Di na pala ayaban. Sika pala ti ibaon na amang paawed. Wingar dang kail, di na kaya tagpakumbaba. Darasudos nga men numaminsan ni Marituyang. Itataka sa pula na ti mga radok. Di mo't iso ti mapan mangayab. Wingar sakit din ti ibaon na mangayab kinitataba daw. Napaguram ka din ni Kapitan Maray. Saan ang nasintir ni Enteng, Maray? Nula ang aglablabas, ibagak nga iruwar ko ti balunot ko. Ay, jak mo ngamin nakapagtepel, iso akinamat ko iti binalsay. Ay, kasanon no nangalamot iti binalsig kat nagharnis kayaw. Anya, aramidan nga tanibadong dayta. No saan ang makapagtepel, apay kit din adi na maaramid. Ay, kasano akpay ang makamula ita, katawan mo't agaradaw. Ingka ngamin ayaban Maray. Kayat mo aya nga agyanan ije balay ni Mila. Maaramid na nga tadayta. Ay, di mo laam mo, Maray. Tao laang mat ni badong mo. Nang runa no kanayon apakitaan ni Mila itinasayaat. Ay, sinalbag dayjay amila. Kayat mo kade nga isukat nakaken ni Mila. Maray, pautangan nakman iti bagas mau. Kunayunam kumamutan ay ti sardinas. Saan ka di pa'y asimmangpat ni badong mo? Saan pa'y? Awan na arado ang mulaak, Maray. Apay numapan mula ang sukunan iji balay da kulas. Saan nga tanga agaway no saan ko ang mapansukunan? Kaano pa iji panangkamat mo iti binalseg, Maray? Ang mga noawan plano na nga agawid. Tadi na kaya't akamatam manen iti binalseg. Ibagaksakin ni Kapitan. Taiso ti mapan makisarita kin ni badong tapno agaway. Padasam Maray. Nga masigurado apagkaryan na ka ni Kapitan. Asaan mon nga ulitin akamatan iti binalseg ni badong mau. Takrot mo't na di abadong. Binalsig lang, kunamlan asawn anang ibaag iti ipos na. Pakibagam ka di akin ni Kapitan Maray. Takasarita naman ni badong kaw taagawi dun. Kailim mo matlaan. Unsa, Maray. Kastoy sa ti agasawa. Biro ka numabayag adi mo makita. Maray. Tay kunada nga rudan. Itirigat man wano ginawa. Rumbang nga agkuyog kayo lata nga agasawa. Naglablabesak sa Maray. Iso api manaw, kadi mo't nagaway. Ay, naalas akitaan nga itapay tabakot kan lakay kayo sa kay to agsina. Ikagumaa akon ati saan nga aglablabes.
Numangeg ni badong mo dayta, masiguradok, agawid day jayan. Sapay ko maamaray. Ay, nagrigat gayam tagmay maysa. Imbag tayo may ka dito yung barangay hall, Maray. Indanon ka din ni Mariba ng tiimbagakan kwa na, Kapitan. Tipan nakisarita ka ni Paribadong. Wun kuma, Kapitan. Kasapulak ni Badong kaw. Agbaliw ka di, Maray. Saan ka unay nga aglablabos? No, ada saan mo akayat ka ni Paribadong, ah? Wun, Kapitan. Naamiris ko ti kamalay. Nakasao ko na ni Paribadong. Agsubli ka daw no ikatemti ugalan kun baliwam. Wun, Kapitan, ikaraik. Agbaliwa kaun. Agsubli lakit din ni Badong kaw. Nagkare ni Marituyang, kunam, intay. Uwan ba nang dungaw? Agbaliw ka kadimit. Apay anapan kanyak ti saritaan. Kat nun ni Marituyang ti pagsarsaritaan ta. Kun kunaklaan. Hindi ka lang marabakan. Namnama akton nga agawin mo ni Paribadaw. Tanagkari mo ni Marituya nga agbaliwan. Nasaya at mo't. Ay, masyanak at talaga ka ni Marituyang. Madlaw mo't nga agbababaway. Ay na toyang. Madi taglablabes. May mayat lang akasarita ti asawa. Ngam ti kamatan iti binalsi. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito ay nestasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.